In pozdravljeni gameri, danes igramo Tanki Online. In pozdravljeni, dragi gledalci, danes bomo igrali Tanki Online. Igrice online poiščite lahko le na internetu. In začnimo. Od tukaj bomo začeli snajpati. Vidim tam enega skritega in bum. Trdoklep. Sedaj bo pa malo huje. Super. In spet smo umrli. Sedaj vam bom malo predstavil igrico. Vozite z 2NVASD, streljate z spacem, obračate z piko in vejico. Ja, samo greste na Google, napišete Tanki presledek online, ki, oboje vidite tukaj, pravkar napisano. To tako ubijamo. In tukaj lahko kliknemo Go to Battle, ker nas je prijatelj povabil v svojo igro. Mene zelo šteka, saj imam vklopljen Bandicam, ki mi snema. Gremo mi kar v nasprotno ekipo. Kajte vidite, tukaj imamo 3710 evrov ali boče rečeno kristalov. Tako da ja. Torej, uživajte še v tej minuti z Tanki Online.
let's bring it, let's bring it.